ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض غربها وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم خصوصا أرواح الوالد أحمد خان عبد الله، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala Fudail li Uqbah bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Uqbah bin Amir maring Sayyidina Uqbah bin Amir, sahabat Sayyidina Uqbah bin Amir. Lamma sa'ala arikalani tanglet utawa nyuwun keterangan sapa si Sayyidina Uqbah bin Amir hu ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uqbah bin Amir pernah menanyakan sesuatu sesangat istimewa dengan Kanjeng Nabi. Rupane pertanyaane masalahe ma iku napa an-najatu utawi keselamatan. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak wabki ala khati'atik. Amlik beda riwayat lain amsik, beda amlik, beda amsik, maknanya apa ada? Amlik nguasanono sira utawa amsik ngekero sapa sira alaika ing atase awak sira, lisanaka nguasani ngeker lisanaka ing lesan sira, wabki lan nangisa sapa sira ala khati'atik ing atasi kesalahan sira. Sayyidina Uqbah bin Amir bertanya secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa keselamatan paneka ya Rasulullah. Selamat ini kan apa? Bisa etengeren kelaban derem orang selamat nih kak an-najah. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beda tandana dua orang, seorang nikah pasti selamat. Dua nikah tandana orang sepasti selamat. Saya kocak najah, selamat dari api neraka, selamat dari siksa kubur, selamat dari pagi ning dina mahsyar, selamat kepi. Yang kita tentona orang selamat nika kudu ajalan ning jalan saya selamat. Orang saya terus dadi osare an-najah kudu ajalan ning jalan saya najah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan selamat tapi engkau tidak berjalan di jalan yang selamat, menuju keselamatan maksudnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal laut tidak akan berjalan di atas jalan raya. Saking diri tak mungkin sobung ceretana kapal tase ajalan bedeneng aspalan. Saking tak kerana, saking tak mungkin sobung orang selamat, mon orang gelak kita jalan yang jalan sing agar lagi
selamat. Mohon pada orang terus selamat karena orang terus selamat ini kekapi Pak, masih maling terus selamat tah. Maksudnya selamat terus temu terus selamat terus lolos sah. Kapi terus selamat. Cek orang se Gus bagus, masih ring coba terus selamat king teklero ke selamat. Pangateruna ka soleh odi teruna malolo. Karena jalan-jalan saya selamat juga ampun dah jelas. Jalan saya ridhain tiring Allah Subhanahu wa taala. Dah selamat nih sampai ke akhirat. Mereka namun mari doa, mari apa jeng nih doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Minta selamat fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat di dalam agama kada. Kuliah sampean kan kalau pai ke agama nih, matur selamat atau dunya, matur selamat aben. Selamat agama nih kepenting karena mun agama tak selamat sampai ke akhirat tak selamat, Pak. Mun celaka ning akhirat pasti tak celaka, mun celaka ning dunya ki bisa. Masih celaka lah celaka ning dunya, masih lah celaka, keng celaka ning dunya, kecelakaan ning dunya. Tak celaka ning ku ning akhirat. Celaka ning dunya ki beda ring ngocak selamat, masih lah celaka. Bedoreng tabrakan celaka, kecelakaan celaka dia. Keng bahasa Indonesia kecelakaan, maturan celaka. Waduh celaka, lah celaka aja kecelakaan berarti. Celaka ning dunya ki beudeung ngocak selamat, bedoreng tabrakan saumpama. Dorong sepeda motor ancor. Wis ada dele bilu kabeh. Boleh sepeda pancar, sepeda pancar musun dadi nomor belu. Orang tak apa-apa, alhamdulillah, ki selamat. Padahal celaka. Ki beda orang ngocak selamat. Selamat orang tak potong, selamat doi selamat ki nangan. Padahal celaka ki beda orang selamat, ki beda orang ngocak selamat, Pak. Beda orang kemalingan, kerampokan. Bungkone jarah kapi kalak kapi diandun TV ne kalak. Kipas angin ni kalah kapi kulakun orang katanya orang yang tembak beda remah enjuk tembak beda remah alhamdulillah ki selamat celaka ki beda ngocak selamat mun celaka ning dunya long molong boleh kelar mele sepeda motor anyar ngeredit kita mari datang boleh tamu tak diundang gele lebar cendelo labung budi alias maleng. Wei kalak sepeda motor kalak birat sore tekapi bi mas-mas nah lebih jahat boleh kancana banyak mungkin rampok bi maling papi kalak ikapi lah kuyang kui kalak kapi senyara-nyar kalak kapi sejulaju ke bekapi karo cekak seleberet to kulakun orang katanya orang itu mah beda rumah aduh tak parah apa mono orang cekak seleberet to lem seleberet apa-apa si selamat ki cekak selamat lah kan ki selamat walaupun celaka ning keng mulai celaka ning akhirat ada bon celaka ning akhirat sobung ring ngocak selamat nih mun celaka ning dunya ki bedo ring ngocak selamat nah jadi orang terus selamat tah kudu ajalan-jalan saya selamat mun terus selamat tah yang kibane ka jalan ampun sejelas jalan-jalane pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nika jalan selamat nika. Nah, di antara tanda-tanda orang sing mesti dadi orang sing selamat berdua. Pertanyaan dari Sayyidina Uqbah bin Amir, atanya ke Kanjeng Nabi, "Man najah?" Selamat nih kenapa ya Rasulullah? Pertama, amlik alaika lisanak, berdiri riwayat amsik alaika lisanak. Jegeh lesana. Kuasain lesana. Cek sampai yocol ben seroben lesan nih kah. Al-Imam Tawus rahimahullahu ta'ala debu lisanuka sab'uka in arsaltahu akalaka lesana anjir adalah sab'un hewan buas setiap saat akan siap menerkam mun yocol ben seroben in arsaltahu mun lesannya kayak yocol begitu saja tanpa pikir bisampian akibat tah
tanpa ngenangen apa saya yoca agina akalaka pasti bakal ngakan kesampian. Caan bahasa nareng mangken mulutmu harimaumu bener. Mula bila nek dabuaki nek bi Imam Tawus ning kitab Ihya nih. Lisanuka sabu'uka lesana beun je hewan buas beun. Mun te tale mun te pangger yocol liar macan norot yang baca kenyang lapar apa macannya masih ada orang tak kira ketekan. Di mau macan tangga kau noreng, Pak. Njok norot yobu moleki kene cerita di akal sandi akal bi ala bende reng tuwana se ngeromat sandi akal se beromat moleki kene mula lapar pon ada sapan masih reng tuan naik akan coba catatan di akal apa boleh hayawan manusia biki ko ngangak nikah ko njor ya yobu malagi kene keng macan saya yobu ngeh terus tahu sampean nyecel ngeh ketekan kesampian taring sebab kenyang macan nih kan ketekan kesampian apa mun lapar nak kena sebulan teh pakan ini pas ngetelak gini kok mun tak asal-salan keng saking jadi lesan ini berbahaya mun kepresetele sokoh ki kening pecetaki keng mun kepresetelesan abid sebersekot yurja li jurhi sayfi burun wala bur alima jarhal lisanu mun beten kening todi kening pedang kening celore ki bedo obat merah bedo obat ki kening ke tukang suntik tukang pecet keng mun ate selo ke bi lesan nika tak beres masih sampai kiamat wah. Nah, mun terus selamat tah salamatul lisan fi hifdzil lisan. Selamat orang nikah bila orang gelap bisa ajagan apa? Lisan. Al Habib Abdul Haddad adabu al-lisan jirmuha saghir wa jurmuha kabir. Lisan ni kebentukan kini lisan kulit sampean nengek kini, Pak. Njo tak raja lisan kulit sampean. Mereka Kanjeng Nabi mau nanti telo gerigi sebab Kanjeng Nabi lisan kene bi ommat tak raja lisan gini. Mun ngakan telo gerigi. Loh. Pada bi sambian bener telo gerigi telo pergem jadi mon orang nikah aja lesan karena lesan nikah bentuk kene keng dusan paring raja orang murtad dari lesan orang kafir bisa dari lesan orang istighfar dari lesan solawat dari lesan maca Al-Quran juga dari lesan maka cek sampai kul manjenengan apa sih keluar dari lesan nih ternyata pagi kul menjenengan seksa gara-gara lesan nih oleh karena dinto patang jege lesan idza tamma akluhu qalla kalamuhu mun akal nih kesempurna tenger nah tak betul banyak omong idza tamma akluh qalla kalamuh mun sempurna akal lah sekone bentana sampean kan tak pati punya pesena bentana selebek urba ureng bine pertanyaannya seguni mon reng bine jawabnya si lanceng mele kelampih dari pesuruan tak langsung alepuh ke berbere teranena tanya kanjan mele dimaja apa suruhan sangkun bede tak kata ria keng kok tak seneng bernana mun saya disaro larang mun saya temu rembong kok orang meleng tebere nembong aduh kok gelek ketemu rembong terus lanceng deh padahal mele edimah aja reng bine aja Pak mun reng laki mele supluk jejel mare mole mun reng laki mele supluk jejel mole mun reng bine mele kodung ngalak kacak ibu keluar pantas engkau tak jawab saya tanya lagi songkun kok berenang celang je kok seneng keng terus nih kok lanceng padahal pertanyaan seguni itu meledim medeto kan mele pesuruhan dah cukup mele pesuruhan je wis orang juga punya tambah nah tapi punyaan bentan lebih pesina Masya Allah urbaur kambing rasanya orang masih tak sedek Pak
Masak negara masih tak pati sedek moro sedek. Bener yang bini ngakan kambi omong nyam kok nyam. Tak gresah. Amsik alaika lisanak montro selamat lisan ni kan apa? Jaga. Nomor 2, wabki ala khati'atik, tangisin kesalahan nikah. Dosa ni ketangis. Mun bodo orang nangis, acap-cap aing merepat, agrebesen aing merepat. Secap-cap ni bisa matain bentune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Secap-cap aing mata saya keluar dari merepat karena nangisin dosa na minta sapora dekat Gusti Allah, benangisin karena ben tak pantas ngedeb dekat Gusti Allah ngebetusa sesangat banyak, sesangat raja panikah. Maka waku di saat mata pada nangis orang ni ketok tak bakal nangis waku ning dina kiamat. Ada waki dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ainani, beda dua mata ainani la tamassuhuman nar. Beda dua mata saya tak bakal kenenge apa yang neraka. Artinya orang tak masuk ke neraka lamun mata nanti keneng capok. Ki maksudnya benih mata neto saya tak keneng badan keneng disobung. Bila mereka tak keneng neraka ya berarti otomatis badan neke ya masuk neraka. Tak masuk neraka. Tong keloreng saumpama. Dok bobo nutupi aurat cedak ketok tak nutupi aurat tak kodung. Tadi buntok ke neraka dia. Cedak ketok ke neraka badan separuh ke swarga ya nja bila pun cedak ke neraka ya orang ke neraka dia lah. Lah ini kan mata dua ini tak bakal tersentuh apa yang neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah can Kanjeng Nabi. Mata si pertama si tak bekal kenengin apoi neraka yang kibaneka. Mata si nangis karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 mata serah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Nomor 2 mata si semalam melak karena aja gak agama dalam peperangan. Lha ini ke mata 2 ini tak bekal keneng apa yang neraka kuaku mata senangis karena takut ke Gusti Allah Ta'ala. Nomor 2 mata semalam tak tedung fisabilillah, termasuk orang ngaji mutola'ah semalam, belajar macam kitab semalam, saya buru kakin laku belajar semalam, saya kebay belajar laku mutola'ah semalam, belajar laku pulang bodoh ujian semalam tak tedung ya termasuk ni ke fisabilillah ni kenyaman. Benih harus sampean nyari peperangan terus tak tedung semalam. Benih tak tedung sampean mutola'ah sampean adikir dekat Gusti Allah ni kayak catat sabilillah. Masih tak tedung mana domino. Ya benih batat fi sabilillah ni kenyaman. Benih tak tedung saya nilai sabilillah aja lah. Tato tedung pun malam ya nyongo masih tato tedung ya tak gawong karo keng gerjelenggeran. Lemun tak tedung karena mikir agama, tak tedung mikir ilmu, tak tedung gelek karena tahajud salat malam. Ya nih ke mata kuaku di saat mata pada nangis kecuali mata 2 ini kita tak bakal nangis. Mata saya semalam nangis karena Gusti Allah. Nomor 2 mata saya semalam karena negaki agama Gusti Allah. Hari kan tak sampai semalam. Sampai Nabi sekone kila awai. Pengajian awai berarti lah ngantok je lah. Kimon pas sampai lem semalam ngaji. Ya bi-en kula pasti jelas lah ada kan situ. Boleh sih bisa bilillah mula kada jere wis sambung kok lah letak ngaji mon daya je. Nah, jadi 2 tanda orang yang selamat, orang ajaga lesan, nomor 2 orang ajaga merepat, 2 nangis karena kesalahan, nangis karena takut dekat Gusti Allah. Termoga jadi ilmu manfaat. Termoga napanya mana lesan kau leban panjenengan. Termoga jadi yakin lesan sebeca kelaban tikir dekat Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Termoga merepat kau leban panjenengan jaga tineng Gusti Allah singke tak gempang memandang maksiat. Ben termoga mata itu yakin merepat sebisa nangis
karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sabtu sebekal datang tutup. Berarti makin tanggal situng karena Sabtu na boleh gula jauh punan Pak. Neser sambian sak tek dan tean gula takut gula bit sede tengah. Jadi nyoon kesadaran nah kan lepun minggu sampean ngiding gula neser orang share cepen setahun sekalian terus lanjut ke imtihanan. Kita pati banyak saung guna. Kireng lah pesaper PSBB lah tertinggi. Corona ni kah haja mati nak engon corona re haja. Ada mau nak kena 5 tahun corona re ada tolos re. Tak kelar ngengoni ongku baban deki. Termuka tetik ilmu manfaat. Jadi Sabtu boleh tutup engki. Sabtu no boleh pon tangkel peto belo Sabtu no boleh ampun tak mungkin dan kaulah. Okey Sabtu makin nikah kula pon 4 nyempatake kula ke antara ada Banyu Biru de apa pancur cukur guling gunung Pak. Okey nek sekone edeng tengki masih seneng Rabono Sabtu ne kayak tutup. Setapong bere Sabtu boleh tutup karena keselem bila sare sekalian. Masih siang engki pon bajana tutupan. Matur muka pada lancang umur depak deka bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Ampun paham engki? Bada dua tanda orang yang selamat ahli aja galesan nangis karena takut deka Gusti Allah. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil